Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Gde bi nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić mogao da izdržava kaznu doživotne robije još uvek nije poznato, jer Haški sud tu odluku još nije doneo, ali su velike šanse da to bude u nekom od ozloglašenih zatvora u Velikoj Britaniji. Mladićev bivši cimer iz Haškog pritvora Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, kaže da strahuje da bi Ratko Mladić mogao da završi baš u Engleskoj, što bi, kako ocenjuje, bilo strašno, budući da su puni mudžahedina koji jedva čekaju da se osvete ljudima poput njega. Oni su moć, sila, biraju koga će i gde i kada. Imaju one na koje su se okomili, ništa ne može se uradi. To je veliko licemerje, posle svega što se desilo sa generalom Krstićem, kog su pokušali da ubiju. Također su mi i sveštenici koji obilaze zatvorenike svašta pričali godinama unazad šta se ljudima tamo dešava, šta im sve rade. Pa tamo su sve mudžahedini koji su ogočeni na sve ljude koji su učestvovali u sukobima na prostoru Bosne i Hercegovine i koji jedva čekaju da se svete. Zaista se nadam da će, ukoliko odluče da ga šalju u Englesku, on uložiti prigovor i da će ga uvažiti, kaže Šljivančanin.